kako uopće setupat account i napraviti to. Uglavnom, ajmo reći da nemate niti Google email, jel? Morate znati da je Google u jednom trenutku kupio YouTube i oni su sad zapravo jedna firma. Što znači da vi da bi napravili YouTube kanal, treba će vam Gmail adresa. Znači odete na Google, www.google.com i ukucajte novi profil ili imate gore u desnom kutu ikonicu s kojom možete napraviti novi profil. Tamo kliknete Create New Profile ili napravi novi profil i onda će vas tražiti za Gmail adresu. Ako nemate Gmail adresu, napravite novu, tako da si postavite novi mail. To vam sve ide relativno brzo i jednostavno. Ono što morate uzeti u obzir je da ako radite novi YouTube kanal, najbolje vam je napraviti novu email adresu za njega, jer ako se to jednog dana pretvori u biznis, onda želite imati poslovnu email adresu za to, da vam se ljudi mogu direktno javiti tamo, a ne direkt na vaš privatni email. I tako se nekako to razdvojite. Dalje, kad napravite account, vrlo vjerojatno ćete dobiti prazan page na kojem nema ničega, Morate se onda odrediti ikonu onu koju želite na accountu, ime vašeg YouTube kanala, morate se odrediti YouTube handle, to vam je ajmo reći, email adresa ili web stranica, Može se hrpu kanala zvati isto, ali taj ID je, ajmo reći, jedinstveni kod samo vašeg kanala, I naravno, možete vi to kasnije mijenjati, ima tu puno stvari što se kasnije može promijeniti, vidjet ćete, customizirati kanal je nešto što možete raditi godinama, raditi na svom brendu kako raste. Za početak vam je najjednostavnije uzeti neku običnu sliku, čisto da stavite kao profilnu, to sve kasnije možete promijeniti, odaberite ime koje god želite. To mi je možda dobro onako malo razmisliti o tome, o čemu želim raditi videe, da li će biti kanal Born na Zuber ili će biti fancy auti, i onda ćete raditi video o autima. To je sad odluka na vama o čemu vi želite raditi videe i o čemu želite da vaš kanal bude, ali stavite si onako okvirno samo čisto da nekako prvi put dođe da vidi o čemu se radi na kanalu. I kad ste to odradili, vi ste si postavili vaš YouTube kanal, to relativno jednostavno i brzo ide, tako ne želim tu previše vremena trošiti. Ima tu hrpu zapravo sitnica i detalja koje možete napraviti da bi si optimizirali to kako vam account izgleda, ali za početak ćemo to ostaviti veoma jednostavno i nećemo puno pričati o tome, nego ćemo samo zapravo se fokusirati na ovo kako krenuti sa videima, jer jednom kad napravite account, više manje vam je kao napraviti Facebook ili Instagram, unesete par podataka i imate svoj profil.